Mizoram hian Lok Sabha MP seat khat anaya chu Hriata Chhangte independent candidate Lalrosanga MNF candidate le Lalnghinglova Hmar INC le ZPM candidate ten anchu dona enge ansoi ilo thlir hawang tuna hian Lok Sabha MP election alo dona huna hian o katianga chumi min puitur chuan kamizo thalai puite ka son party da thaila ko khan da thaila kan khochuan te da thaila kan veng te da thaila mizo min puite tununa hian mizo thalai in kan ayo in Mizoram Indian Parliament ta thusoi theina hun rem chang ania min puiro ni na hen ka som duwa pathian min puisara kalau tlinga ni chuan kati beidong lawang cheu ti po hi ka seidu yama thuro pui tak tak le thu khal pui sei ka tum lawa amai ro chu ro rem na huna thu theya min da ve ani ngai chuan Mizoram tan kan sa kho tan hian ka aw ngamam ti eng chu ka sei ka ti adon le point pathum na chuan Lok Sabha in thanlom tu lai hianin thulian tak kan in chuani an soi to citizenship amendment bill ania voitam ka zir chianga athiam te ka zolta an ziak te ka chiara hei hi atlama ni chuan kan himlo ti kan pom mai he thilai soimam theom lo trong kam thiam soimam chi ni lo tu te mo te hin thu ne na ti vela alawom lo da ne mo akan do ti si an lam tanga om chi ni lo kan do ni chuan kan do te la ma hian kan tang thiang lo citizenship amendment bill a hian citizenship amendment bill pulu tu te lama kan tanga ni chuan kan do lo til pan ni om trong kam thiam nan sei mo ya amai ro chu ataka chu ni chu thin chiang takani chuwang chuanin voinai hianin he citizenship amendment bill hi Lok Sabha an pass to Rajya Sabha pharatla kani tunai ro chuan Lok Sabha hianin an tang le a an lo tling pala Rajya Sabha atlang pala ni chuanin appoint tu chu ke ni le kan thla te hian ni dona wangin voinai hian Lok Sabha citizenship amendment bill ka du lawe tia ban phar ve the turam mi thlang thing turin mi puite ka ngen cheu ni country dangin Mizoram MP pakat kania 11 lakh population kania India Rama state terute 23rd state of Indian Union kanitani kan mamo tamzok za sumko de thoi central jangrong kanitani Mizo te hen MP kan ngai dan hi magdo mechu party a senior vc MLA potling thailo inda bona hin kan longa hi lo nia moro chu kan ngai to hianin Mizoram mina tuna hianin planning commission om to lova niti yok sistema BJP ni rongkal pui nu phei chuan central sarkar khuanin lam samin kum khat dai tur paisa pe top ni modi sarkar ina du bernia langa chu India ram hi state tinte hi United States of America ang khwan omtira duwa state tinte ka financially independent turin mindu bokani tatak chuanin pui molai te ni MP kha apui molai zul na lai chu Mizoram khan amu tu regular budget amu thawanga amaro chu chumi hnuwa central sarkari na I India ram hun sang ta na I scheme san ati te kha dedicated de MP kan lo chuan Delhi khanin ingani kan tiang Mizoram zonga ron ko puive Mizoram scheme kharon soilu ve mo kan scheme ni te po chakla zola kal pui the na tu adin hun kha pui mo ka til tu kone antina state lien UP chuan MP somri ta nei ta ni MP pui mo tu vaklo mase MP pakat che nei kan ni wang khan kha MP kha ing kan tiang Mizoram len nam ayo in Delhi tlang au tirka lo boy turani tik kheda wang khan MLA ka zuk ngai nem poni lo mase MLA chon state budget a khoyanga MP chon Mizoram state budget ron ti pungtur mo lo soi pi tur khan ngai ka sia chon MP kan lo ni the chon MP tang khan Mizoram tan thil ti the kha tam lu tu ni ti ka mu chuka chu ministry sanction ina 10% budget notice ta na an da cho tu ti te tin public sector undertaking kan ti PSU ho Oil India ONGC Air India ti song India central sarkari company lian nei ho te kha CSR kan ting chi te jong khan soilu the ta ni chu wangin khatia kan banga karuru omdan taka chuan sarkar jim tot
sarkar ka eng sarkar pon ni silang akal dik tur ni sarkar sum mangre re chon andu thuin mang theilo ni ti kha mi pui awareness pe ka jim tot group siam ko do ni masakan ngai to khan mp ni chung khan jim tot group kha achak le zol do khina ka nei ta jus mp ka tuin chan phani ta tin independent tilai ta ka ngai to Mizoram MP election thirle chuan sangas go samsari pani teng kan nei chawhan thirle tila ruling party in MP candidate asiama opposition combining an siam velatani ta chuanin independent serious de kan lo nei ngai vak lova maro chu mitheng khatam tak lo chu common front ngeni tang rual ina up ti chawta pom tani ta chuanin kangai tun din hun kangai to henin entina chu kan sek tu nak sei tong khan ka ute po MNF anita ke po miten tam tak chen MNF tur te min ngaya pu hola kan beya puzoram thangi be velo MNF te po mitita masika ngai tu khanin central khwanin eng party ma kan mo lowa MNF MP mo congress MP mo kan mo lowa achan kan sei like du lai ta ka chu tu na hen MNF le BJP NDA in zomni an zomni an polo phe chu antina ke ka MNF MP ni taila Citizen Amendment Bill ka antina summer session an sei don ta antina lo sei le don ta poni sila BJP a Chhangte ka pharpui ngai de utlat mini chu vain Mizoram le nam tang khan ka cha theilo ngala an align sina je lo wang khan tingche khan congress lo zom ta ila central BJP le si sila mo chu vain opposition MP kan ni don ta chu phakar de ok ngai do ang ke ma ta ni lo ram le nam tang khan MP independent MP dedicate de har wang de huai ve de tur vai dor thei tu kha arem Mizoram le namtan arem dan ang anga issue be sa sarkar nor kha arem ning ka se chuan independent kha thain ka se independent song kan kal top many risk up me MP a ero hi chuan kong zau zo a in hongin ka sia parliament hi kami kol na lama di big lova member ni ve chi lem lo mai la New Delhi DG du darshana ko online Parliament Committee Shang Parliamentary Committee Shang Subcommittee Shang the Hang Standing Committee Consultative Committee dia telin Parliament House ang kalve fauchina ten Parliament zona local reng te hi indiram pumwa pa kan department bi ka local te hi kan hotel an endik nuwa ke na ka endik puile veka ka approve veka chutinga Parliament kal chauthinte ania mun sang state sang parliamentary committee te kan lo ma chon ve to china so wa chuan MP poi mo sia te an tang kai sia te mu tu te singa mi kha kan ni ve tlat mai chu we la yan kan soi chuak ve du shim shima a chan chu na sa zo ga zao zo ga pathian le aram ta na rong bol theina hi a oming ka shiani hei we la yan pisari kan musoka ni sina kan kan jibaya sangat go somsari pali somsari pangavela nang sipai tene na isolving pakata kan set la holai te kai to khati hun lai atanga MNF underground lam tene na gallo in zom ve to na te anua sarkar na thoksan maila kan in zom sozel dan te kan ai to in wena yan pathian rem ruat na awanga MNF party hi membership fee pe a zom tur ve reng kaloni hiti kai ngai tu ani so bang chuan party kal tlang hian pathianin ramle nam rom vol turin min kova zau zo ko rom bol na kong a in hong nia ka fiata wangin party a hian karon zuang luta karon zuang lu thei ka lom le ani ichena kan party president za optakin thil poi mo tak tak te aron sei to a chu wangin thil tak tak sei ka tum lo kan ram chung chang bi ka thil tam tak sei tur om hei thil poi mo kan ngai mo em te om entina citizenship amendment bill kan ti te kan ngai mo em kan party poi na adu lo le adu dal te oma chung chu MP te lo ni ve tai la ke poi na ka do dal ve ngai ngai tur te ani ti te ka sei to ram ri chung changa ni china kan hun ser mang tu in lalpa pathian ina ramri alo kham zia te hun bi ru arwa zia te aron sei chuaka ramri hi pathian in min kham saka min pe a kan hum hal tu ani rengot mai Christian sakwa
ra be na le nek chep na India ra ma tu na ya kan mutam le zolta poi le mai MP hi kalo ni ve ani ngat chuan pathian ko ena zara Christian sa ko do dal le nek chep na reng reng ni chu a do vin ka do le burri got mai do na ni sa ko salen na nek chep zong te ti korban zong te a dan bo chi a malak na reng reng chu dan mang ve kin bị lệ ngao dẻo đủ rồi cả ngay tục mày cho vào chuan ram lệ nằm mà ya ron lút cái này ta sa sa à to bra theng ai in bek về mấy zel khá cái đủ kan mar tar te thi sen lo chuak to te ka ngai to in a thon lova a thona luan tir lo tu ra thei top so zel ka duwa chumi atan chuan MNF party her pathian le kan ram ti tu party kal tlang hian ram le nam rom bol hi karon thlang ve ta ni chu MNF party kal tlang ve chuan lali so chan chin tha po hi puan dar na kong sao so oming ka hria Gauhatia state pariat biela ko online te India ram pumwa biela Delhi ko online ten vai tam tak million te nam dang million le a check nok te po kan in dor na sa chi pathian tu wan tui hal zian te thlengin ka hriat pui chong zong na zong te zinga pathian chan chin tha thlen na tur kong sao zok te po hi aro in hong tel dong bok ni in ka hria chu kalom na pakhat ani wangin kan sei tel du ani when I hian party le kan ho tu te chunga he mo purna ro pui tak mai chang tur le kum tura min ruak hi kalau mani ti sei do ani Mizoram dam zel sila vul zel sila ram le namin ma son zel rose amen lapan ma son zel rose kalau tun tuma Lok Sabha MP election kan machon tura hian Mizo mi puiten Mizoram tana thaber tu candidate vote kan tum theu don nia